Wow, halo teman-teman. Kita kembali berpetualang lagi, teman-teman. Yuk kita kembali berpetualang mencari. Wow. Lihat teman-teman, ini ada apa nih teman-teman nih? Wow, coba kita lihat itu teman-teman yuk. Wow, ini ada rumah si Barbie teman-teman. Wih, mantul nih teman-teman ini. Wow. Lihat teman-teman, ini ada siapa? Ini ada Hello Kitty nih teman-teman ini. Wow, ini ada masak-masakan juga ya teman-teman ya. Wah, ini ada panci. Wow, mantul nih teman-teman ini. Wah, coba kita bisa lihat ya teman-teman ya. Wih, mantul teman-teman ini. Ini ada masak-masakan, rumah-rumahan. Wow, oke, kita cari saja lagi yuk teman-teman yuk. Wow, kira-kira kita wah, ini ada bungkusan apa nih teman-teman ini? Wah, lihat teman-teman, ada si ondel-ondel pocong juga nih teman-teman ini. Wow, si ondel-ondel pocong membawa apa ya teman-teman ya? Coba kita lihat teman-teman. Oke. Wow, ternyata dia membawa permen teman-teman. Wah, mantul teman-teman. Ini ada permen Yuvilop. Wow, marshmallow. Wah, mantul teman-teman ini. Wih, banyak sekali teman-teman. Wow, oke, kita biarkan dia di sini ya teman-teman ya. Wah, si ondel-ondel pocongnya kita taruh di sini dulu nih teman-teman ini. Wow, keren ya teman-teman ya. Oke, kita cari saja lagi teman-teman yuk. Kira-kira di mana lagi nih si ondel-ondel pocong ngumpetnya ya teman-teman. Oke, coba kita lihat di atas pohon ya teman-teman ya. Kita lihat di atas pohon kira-kira ada enggak ya? Wow, lihat teman-teman. Wih, ternyata di sini ada si ondel-ondel pocong juga nih teman-teman. Wow. Mantul teman-teman ya. Wow, keren. Wow, kita dapat 3 si ondel-ondel pocong nih teman-teman. Wih, mantul. Oke, kita cari saja lagi teman-teman yuk. Wow. Oke, kita cari di mana ya teman-teman ya? Kita cari di sebelah sini. Wow, lihat teman-teman, itu ada apa tuh? Wow. Coba kita lihat teman-teman ya. Wow. Lihat teman-teman nih. Wow, ini ada si ondel-ondel Pak Polisi teman-teman. Wow, ini ada ondel-ondel Pak RT dan Bu RT teman-teman. Wow, keren ya teman-teman ya. Wow, mantul. Oke, kita taruh di sini saja si ondel-ondel Pak Polisi dan Bu RT-nya teman-teman ya. Sekarang kita mau mencari lagi. Wah, di mana ya teman-teman ya? Coba kita cari di sini. Wah, lihat teman-teman, ini ada kado apa nih teman-teman ini? Wow, ternyata di sini mobil Pak Polisinya nih teman-teman nih. Wow, keren ya teman-teman ini. Wow, ini ada mobil ambulan Pak Polisi. Wih, mantap lihat teman-teman ya. Wow, ini seperti mobil Ferrari ya teman-teman ya. Tapi mobil Pak Polisi. Wow, keren. Wih, mantul nih teman-teman ini. Ini mobil pemadam kebakaran teman-teman. Wow, keren ya teman-teman ya. Wih, keren banget teman-teman. Wow, oke teman-teman ya, kita sudahi saja petualangannya ya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Oke, goodbye.